APR yerekanye ko ari ikipe ikomeye. Ikipe ya APR ibinyuje mu bakinnyi bayo ifite b'abanyarwanda, yerekanye ko ari ikipe ikomeye, ikipe y'igihangange. Ariko mbere na mbere abafana b'ikipe ya APR ndabasaba iki kintu kimwe rwose, mumfashe mu gikore ibindi bintu bigende neza cyane. Jyaho muri comment uri kuhabona urebe link twashyizemo. Iyo link nigiye kugicaho amakuru y'imikino no y'imiriro yandi y'imiriro. Ubwo wowe rwose ushaka kugikurikira amakuru y'imikino kuri iyi channel yindi tugiye gufungura, kandi kuri iyo link ugenda ukande subscribe, ubundi mu minsi mike turabajya tubamaniraho amakuru y'imiriro. Amakuru y'amatransfer niho ari guca. Wowe utarakanda subscribe rwose waba uri gucikwa, ariko ubundi ibyo ngibyo katuwe tubiretse mu bikore, ubundi twimanukire mu miriro. Ikipe ya APR yakuye intsinzi i Rubavu bigoranye nyuma y'uko ikipe ya Marine Football Club yari yibereye ingorabahizi. Ikipe ya APR bayitsinze igitego ku munota wa 49, iza kukishyura ku munota wa 59, haciye iminota 10 gusa. Barakina bagera ku munota wa 90, bongera iminota 5 irarangira. Ikipe ya APR itsinda igitego cyatsinzwe na Ruboneka Jean Bosco ku ishoti rikomeye cyane. Ku munota wa 90 bongeyeho n'iminota 5, ikipe ya APR itahukana intsinzi ibitego 2-1, ikomeza gusatira ikipe ya Rayon Sport ku manota, kuko ubu ngubu ikipe ya APR iri kurusha AS Kigali amanota 4, Rayon Sport ikarusha APR amanota 5 itarakina na Mukura. Ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Ubwo twenda tubihanga amaso tukareba se ikipe ya APR murayibona mutera. Ikipe ya APR ishusho ya APR muri iyi minsi murayibona mute? Ese ikipe ya APR murabona ko izakuramo amanota ari hagati yayo na Rayon Sport ukaba yatwara igikombe? Ese APR mwabonye itsinda ku munota wa nyuma, Marine yayihaze, Marine yayibujije umwuka. Murabona ikibazo ni iki? Ikibazo ni iki kiri gutuma ikipe ya APR idatsinda kumveka, ukabona iri gutsinda ku buryo ijya gutsinda abafana imitima yavuyemo? Mutubwire kabisa, mutubwire abafana b'ikipe ya APR. Mwamaze kugenda musinyisha abakinnyi bashya barimo bita Hakimu Kiwanuka, bita Dennis Omedi, bari bagaragaye kuri match ya Marine na APR, kandi nanone baza kugaragara bari muri office ya APR nyine batereka umukono ku masezerano uko ari babiri. Ikipe ya APR imaze kugenda ibasinyisha amasezerano y'imyaka ibiri, ubundi ibintu bikagenda neza cyane. Wita Dennis Omedi n'ubita Hakimu Kiwanuka zayica ku ruhande rw'ibumoso, n'ubita n'umuvandimwe bita Dennis Omedi nimero 9 tipike rwose ko namba 9. Ibintu turebe se batuyisengera se niwe bari guhengeye kwa bagomba gusubira ku myanya yabo, bakaba barwanira imyanya kugira ngo bafite ubushobozi babe babanza mu kibuga cyangwa bize kugenda bigorana. Ikindi kibazo mbabaza, umutoza bita Darikonovic, urebye imitoreze ye ni yitwarire mu kibuga bijyanye no gutoza abakinnyi, wamuha amanota angahe ku 10? Ese umutoza azabasha gutoza aba bakinnyi? Aba bakinnyi ikipe ya APR yaguze nabisanga mwe ubona izahura, cyangwa ikibazo none kizasigara ari umutoza? Cyo nicyo kibazo nshaka ko munsubiza rwose abafana ba APR. Ikibazo kizasigara ari umutoza cyangwa ikibazo kizasigara ari abakinnyi? Umutoza amerita gutoza ikipe ya APR cyangwa rwose urwego rwe ruri hasi, kugeza naho amakipe ari hasi ari inyuma rwose atsindwa ibitego 4, ekipe isanzwe afata ikipe ya APR akayiheza umwuka, ikaza gutsinda ku munota wa nyuma bigoranye. Bose abafana b'ikipe ya APR bari bamaze kwiyakira ko match go irangiye uko nguko, ariko ikipe ya APR iza kwerekana ko ari ikipe nkuru, iza kwigaragaza itsinda ibitego 2-1. Ubundi ibintu bigenda neza cyane. Uri kugenda tubihanga amaso tukareba uburyo bimeze. Bayita APR nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Abafana bayo ndashaka mbanze numve uko mumeze. Wamita Yunusu mwamubonye kina kuri 2, mwamubonye mute? Baza bita Darikonovic kazakora ibarara. Bita Nshimiyimana Yunusu twari tuzi muri defense rwose yarari
gukina kuri kabiri azamuka agera no kuri karindwi yose. Bamwita Mwarimu Delikonovic. Novic. Wamuha amanota angahe kuri uyu mukino wa APR na Marine? Wamuha amanota angahe ku 10? Ese nuhe mukinnyi ubona witwaye neza mu mukino? Ese niruboneka ni Baka? Ninde waha amanota menshi muri uyu mukino? Muraza kutubwira wowe waha amanota menshi muri uyu mukino, ubundi ibintu bigende neza cyane. Ariko mbere na mbere mbanza kongera kubibutsa abantu mukunda amakuru y'imikino yacu tubagezaho, turagira tubabwire ngo murebe muri comment link irimo, mukandeho, ubundi munyarukire kuri iyo channel yindi muri mugezeho, mukande subscribe nigiye kugica amakuru y'imiriro, amakuru y'amatransfer. Ahangaha ntago transfer mu minsi mike zirarekera gucaho rwose, ubundi zimukira aho ngaho. Mujyeho mwigaragaze ubundi ibintu bigende neza cyane. Babita abafana ba APR. Ngo turaza kugenda tubihanga amaso, nimba mwabikoze mfashe umwanya ngo mbashimire, mbifuriza n'umwaka mushya muhire wa 2025 ukomeze kugenda ubabera w'amata n'ubuki, ubabera uw'ibyiza gusa hamwe n'Imana. Abatabashije kwishimamo namwe mwihangane, ibintu birangira bigende neza, mwe mwagenda mwishima.